Annunciamus caritate, annunciamus caritati estre. Poštovani slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravlja na početku mjesečne radioemisije Caritas srce i ruke crkve, koja promiče i podupire karitativni rad u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Emisiju će tehnički realizirati Josip Dandić. Ja sam Stjepan Muškatelo, urednik i voditelj ove emisije. Sloboda se rađa u prkosu, a on ne mora biti protiv nekoga, nego u ljubavi za nekoga. Najvažnija zadaća mladih je da se u ljubavi povežu sa sobom, svojim bližnjima i nađu vjeru koja ih povezuje sa Stvoriteljem. Naglasila je između ostalog Ana Sarić, voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u sažetku svojega predavanja na drugom danu pastoralne logoterapije održanom 6. i 7. ožujka ove godine u Zagrebačkoj župi Svetog Leopolda Mandića u organizaciji udruge Logos i Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu. Među ostalim predavačima bili su docent dr. Luka Janeš, profesor dr. znanosti Miro Jakovljević, Maja Jakšić, specijalistica za krizne situacije i realitetna psihoterapeutkinja, izvanredni profesor dr. znanosti Katarina Slovaček-Aladrović, dr. znanosti Edi Roth, psihoterapeut, profesor dr. znanosti Križo Katinić, sestra Meri Mušel, logoterapeutkinja i don Kristijan Krajnović, vojni kapelan. Tema drugog dana pastoralne logoterapije, održanima pod motom Snaga duha u vremenima neizvjesnosti, bila je posvećena istraživanju načina na koji Franklova prkosna moć duha može postati konkretan alat u pastoralnom radu i svakodnevnim krizama. Uvjereni da će predavanje voditeljice Caritasa obiteljskog savjetovališta na temu logoterapijske smjernice u pastoralu adolescenata biti zanimljivo i korisno brojnim slušateljima ove emisije, kroz koju Zagrebački Caritas na neki način pruža stručnu pomoć i obiteljima, odnosno roditeljima u odgoju djece, donosimo u cijelosti njegovu snimku. Radila sam 23 godine u školi i sad 3,5 godine radim u obiteljskom savjetovalištu. Susretala sam se s adolescentima na različite načine. Najvažnija škola jesu moja 3 adolescenta koja su manje više prema kraju adolescencije ide, još niko nije dovršio. U odgoju adolescenata mi najčešće jako kasnimo sa svojim odgojnim strategijama, jer mi vrlo često se prema adolescentima ponašamo kao da odgovaramo svojim roditeljima šta su oni nama radili u našoj adolescenciji i na neko vrijeme koje se događalo prije ili eventualno koje se odnosi na nekakvu sadašnjost. Ali mi zapravo adolescenta bi morali odgajati za budućnost i pomagati mu da on prepozna svoje zadatke koji su sada pred njim i da se priprema za svoju budućnost, a ne samo za sadašnjost. Mi ne odgovaramo samo na sadašnjost, mi njega moramo pogurati da gleda u naprijed. Adolescente muče odnosi, muči ih ponašanje, muči ih psihičko zdravlje, muči ih škola. Prvo o čemu će pričati je uvijek naravno škola, kako je teško, kako im je to stresno. Kako mi reagiramo, najčešće ne baš premudro, nego odreagiramo na tu trenutnu situaciju bez razmišljanja za što ih mi to zapravo i želimo pripremiti. Kad razgovaramo s adolescentom, često imamo taj desinkronizirani pristup kad mi hoćemo od njih da oni postanu odrasli u trenutku kad bi se oni malo zabavljali. A onda je to kao kad smo u prostoriji sa 2 prekidača i palimo isto svjetlo. Kad mi hoćemo da oni budu odrasli, oni ga ugase i hoće biti dijete. Jer se hoće malo zabaviti, malo opustiti i malo ostati u jednoj sigurnoj zoni, jer je njihova pozicija djeteta sigurna zona. A pozicija odraslog je nešto novo što bi oni htjeli ispitivati samo u ovim zabavnim situacijama, a u ovim
vezanima uz školu, uz odgovornosti i preuzimanje nekakvih zadataka kod kuće, to bi onda malo odgodili. Mislim, nismo mi ni odrasli baš puno drukčiji, ali znamo to sakriti. Mi moramo u tom trenutku paziti s kime razgovaramo i u kojoj fazi je naš adolescent. I ta obiteljska atmosfera je nešto što nam jako može pomoći da razumijemo što se zapravo u pastoralu mladih treba napraviti, da bi mladi kroz vjeru odrastali i odgajali se i prepoznali vrijednosti koje im nudi vjera. Ako je dijete, mladi zapravo, adolescent u emocionalnom nekom stanju, mi ne možemo ići pametovati i govoriti šta bi trebao napraviti i šta radi ili ga ne daj Bože analizirati, što mi koji smo tako, učitelji po struci, psiholozi ili nešto, skloni smo analizirati. Mi svoje bližnje ne možemo analizirati, ne možemo im biti psiholozi, možemo im biti mame, tate, brat, sestra ili ko već. Jako je važno da se spustimo na tu razinu, da znamo s kim razgovaramo, da znamo kako razgovaramo. Spustiti se na razinu ne znači da su oni manje vrijedni, nego da oni razmišljaju na jedan drugačiji način koji smo mi malo i zaboravili. I jako je važno da im dozvolimo nesavršenost i da ih potičemo na neku logiku, da im ne govorimo šta bi trebalo, nego da ih naučimo razmišljati. Naravno da je važno izbjegavati pametovanje, prijetnje, zastrašivanje, tu se najčešće ti šalteri pale, gase na brzinu i neadekvatno. Da bi razumjeli adolescenta, moramo razumjeti da se u njegovom mozgu događaju ogromne promjene i da je adolescentski mozak vrlo snažan motor, pun je energije, pun je emocija, ali kočnice koje stvara naš razum idu u jedan novi sustav koji on još uvijek ne poznaje. Tu sam stavila ove 3 slike mozga da se podsjetimo da mi imamo i 3 načina rada mozga, da drukčije funkcioniramo kad smo ugroženi, drukčije funkcioniramo kad smo pod utjecajem emocija, kada emocionalno smo vezani uz neku situaciju i drukčije kad smo racionalni. I mi često smo nesinkronizirani na toj razini da mi želimo biti racionalni i pametni roditelji, odgojitelji ili pastoralni djelatnici, mladima koji su emocionalni, a kad su oni racionalni, kad oni imaju na nas neke prigovore, mi znamo biti emocionalni, zapravo odgovoriti totalno neadekvatno na razini na kojoj oni trenutno i nisu. Naravno, ako su oni negdje ugroženi, onda idu u regresiju, idu u neke svoje obrambene mehanizme gdje oni ne funkcioniraju kao inače, reagiraju na jedan puno djetinjastiji način i mi vrlo često, niti kao učitelji, niti kao roditelji, ne znamo kad su naša djeca zapravo jako ugrožene, jer oni to često od nas jako skriva jer žele dokazati da su odrasli. To je isto taj šalter, kad se oni žele prikazati većima i jačima u trenucima kad im se nešto događa i stvari znaju skrivati. Znači, naš hardware se jako mijenja. Ono što je važno da u toj promjeni se događa neuroplastičnost. Naš mozak je nego je otvoren velikim promjenama i može se u njega jako puno toga upisati. Tako da sve ono što se događa u adolescenciji je velika šansa da se napravi jedan veliki zamah u rastu i razvoju ili ako se ne iskoristi taj period da osoba sebe može jako usporiti u svom napredovanju kasnije u životu. Adolescenti su skloni potrazi za dopaminom, što je naravno i šansa kao i prijetnja, jer onda postoji sklonost prema nekim ovisnostima koje od naravno alkohola, droge, klađenja, kockanja koje danas idu zajedno u kompletu do igrica, mobitela i jednostavno ljenčarenja. Ono što je još važno, od tog silnog dopamina mozak se teško umiri, pa je važno razumjeti i njihove večernje potrebe, da se oni ne mogu na večer smiriti, da im treba puno vremena, jer melatonin se izlučuje 2 sata kasnije, tako da njima treba puno više vremena da se smire. Pa moramo razmišljati o tom njihovom bioritmu koji je drukčiji od našeg, da ga mi ne možemo uklopiti u svoje rasporede i u to što bi sve trebalo, kad bi se on trebao probuditi, kad bi trebao ići spavati
jer onda mi opet ulazimo u onu zonu pametovanja da mi sve znamo kako je, a zapravo ne znamo kako je njima. Naravno, paralelno sa promjenom hardvera ide i promjena softvera. Ono što je najvažniji zadatak adolescencije je izgradnja identiteta koja traje dugo, od 13. do 25. godine. I ovdje sam kratko prikazala rad Marcije koji je naglasio kako formiranje identiteta prolazi kroz razne faze i da je za to formiranje vrlo važno istraživanje, znači prolazak kroz krizu, da osoba mora tražiti neka nova rješenja, kao i na kraju donijeti odluku. I tu imamo onda naravno 4 različite opcije kako može i završiti faza adolescencije, jer neko može preuzeti identitet, ali da taj identitet ne bude nezreli ako on preuzme identitet od roditelja ili u vjerskom okruženju da je on poslušno dobro dijete koje se drži nekakvih vjerskih normi i zapravo ima problema s identitetom jer nije proradio svoju krizu, nije proradio svoj zadatak koji je njemu zapravo život postavio. Moramo razumjeti način mišljenja adolescenta da bi mu se približili, da bi razumjeli koja je njegova startna pozicija. Ako želimo napraviti pomak, onda mi ne možemo njemu govoriti koji su ideali i što bi na kraju trebalo biti nekakav njegov cilj. Mi moramo voditi adolescente korak po korak. Tamo gdje jesu, da naprave jedan siguran korak. Ne možemo tražiti 4 koraka jer oni nisu za njega sigurni. On ih mora malo po malo istražiti. Tako da moramo znati da kad oni razmišljaju crno-bijelo, da mi moramo pomoći njima da malo uočavaju nijanse. Da kad razmišljaju emocionalno, ono što mi se sviđa to je dobro, da moramo ih naučiti propitivati i pomagati im postavljati pitanja, da nauče preispitati emocije. Oni su često opterećeni time kako ih drugi vide. Svi znamo koliko danas mladi traže za svoje tenisice, za odjeću, kakva to odjeća mora biti, kakva je kvaliteta onoga što si oni moraju priuštiti, koliko koštaju njihovi izlasci, jer stalno njih netko promatra i onda se ta stvar još pojačava time što postoji jedna kultura gdje su te stvari još posebno naglašene i ekonomija to dobro iskorištava. Oni su pod socijalnim pritiskom jer ako napuštaju roditeljski sustav vrijednosti da bi ispitali neke nove opcije, oni naravno onda moraju se prikloniti nekome jer nisu dovoljno samostalni da bi mislili svojom glavom i onda isprobavaju neke nove identitete. Ono što je još važno zapamtiti u pastoralu mladih, ta njihova iluzija neranjivosti, oni misle da ako nešto probaju da se njima nikad ništa loše neće dogoditi. Pa onda nekad kad slušaju svjedočanstvo o nekome koji je prošao kroz, droge, alkohol, promiskuitetno ponašanje, ne znam kakve sve ovisnosti, ne znam kakve sve probleme, onda misle pa ta osoba se izvukla, pa i ja ću se izvući, malo ću probati, malo ću se zabaviti, živjeti, vidjet ću ja kako je to i onda ću ja kasnije živjeti divno krasno. Moj sin kaže, najgore mi je kad vidim vani u klubu one od 40 godina i onda on tako to sočno još opiše. Ja kažem, pa kako ti znaš da ti nećeš biti takav ako si stvorio takvu naviku? Ali oni imaju osjećaj, ja znam kad ću ja ovo raditi, kad ću ja raditi ono, kad ću ja nešto prestati, oni misle da se njima nikad problemi naravno neće dogoditi. Logoterapija je jedini psihoterapijski pravac koji računa na duhovnu dimenziju, bar to tako naglašava i naziva imenom, tako da možemo razlikovati gdje je nešto psihofizička dimenzija, gdje je nešto duhovna dimenzija. Duhovna dimenzija se zapravo naglašava kroz ovo pitanje dobra i zla i otkrivanje višeg smisla, jer ako stvari jesu dobre, znači da imaju neki smisao, da su stvari loše kada se nešto uništava, kada nešto izaziva patnju. I da bi mi mogli razlikovati što je dobro, što je zlo, moramo prvo naučiti razlikovati dojmove i činjenice, jer naš dojam i ono emocionalno mišljenje nije dovoljno da bi se suočili s time što je dobro, što nije. I onda negdje
ovo je sad nekakva moja definicija, da je savjest komunikacija između dojmova i činjenica, jer mi imamo jedan dojam da je nešto dobro i onda moramo to preispitivati. Znači, mi moramo usporediti s činjenicama i tu je recimo logoterapijska metoda pisanja autobiografije veliki doprinos osobnom rastu i razvoju i svakom adolescentu bi bila velika pomoć da nauči razmišljati, da nauči prepoznati svoj trenutak i izlaske iz nekakvih situacija koje njemu nisu poželjne. Oni se jako znaju žaliti na nepravdu i treba nam svima jako puno vremena da shvatimo da ljudska pravda je vrlo relativna i da ono što je jednoj osobi pravedno nije drugoj, ali čak i stručnjacima pa i filozofima neka teško pojmiti šta bi to bila apsolutna pravda, apsolutna nekakva savjest, činjenica, istina. Mi kao ljudi to ne možemo nikada shvatiti, ali ta vjera da postoji je nešto što nam stvarno daje nadu da idemo uvijek jedan korak dalje. Niko nije došao do kraja, ali niko nije ni došao do neke točke gdje se to pokazalo nelogičnim. Sokratovski dijalog je uvijek alat za poticanje kritičkog mišljenja i ne samo kao metoda psihoterapije, nego i metoda odgoja i metoda općenito rješavanja problema. Umjesto gotovih rješenja mi moramo puno koristiti pitanja. A zašto pitanja? Zato što je cilj pitanja da mi čujemo odgovor. Ako mi postavljamo pitanja, a ne slušamo odgovor, onda to stvarno nije sokratovski dijalog, jer onda nije dijalog, nego monolog gdje mi zapravo pitanjima nabijamo grižnju savjesti. Kako si to mogao, zašto si ovakav, zašto si onakav i tako dalje. Zašto nisi učio, zašto dva i tako dalje. Ne kažemo. Znači, koja su logoterapijska rješenja koja mi možemo upotrijebiti u pastoralnom radu? Isto kao i u odgoju u obitelji, mi moramo mlade naučiti da postoje razine smisla. Ne moramo ih učiti nekom kategoriziranju, ali prva razina otkrivanja smisla je da damo smisao nekoj situaciji i jako je važno onda istraživati situaciju da bi mi mogli zaključiti koji je smisao te situacije, šta ta situacija od nas traži i u kojem smjeru ona može dalje ići. U vjerskom nekakvom rječniku mi možemo reći da pratimo znakove vremena. Ono što je zanimljivo za logoterapiju, logoterapija ima jedan svoj rječnik i postoje paralelni rječnici od dječje razine, adolescentske razine do drugih religijskih rječnika u nekim sasvim drugačijim religijama od naše dominantne s kojoj živimo. Većina ovdje, koliko ja znam, su kršćani, s tim da logoterapijski rječnik mogu koristiti naravno i osobe koje su ateisti. Druga razina, malo dublja razina otkrivanja smisla je smisao osobe gdje mi otkrivamo da naše odluke određuju nas, da ti izbori koje mi donosimo negdje nas opisuju kao osobe i onda se suočavamo da i mi imamo neki smisao i da onda još šire život ima neki smisao, da postoje pravila koja možemo otkrivati i može nas jako fascinirati to što otkrivamo u životu, kako te stvari funkcioniraju. Iako je svako od nas ima svoj doživljaj, svoje djelovanje, ali na kraju iz jedne šire perspektive svi smo jako slični, svi težimo jako sličnim stvarima. Želimo da nam bude dobro i mi tražimo svoj način kako će to biti. Da bi mlada osoba otkrivala smisao, da bi išla u taj smisao dublje, ona treba prostor, treba vrijeme, od nas treba poticaj i podršku, ali mi ne možemo ništa napraviti umjesto njih. I adolescencija je njihovo razdoblje. Nije to razdoblje u kojem mi odgajamo adolescenta, nego smo mi njima tada samo podrška. Tako da onda u pastoralu primjeri nekakvog svjedočenja, vrijeme za klanjanje, recimo gdje oni se posvete tome da vide šta oni donose u svojoj vjeri, što žele primiti, je vrijeme gdje oni otkrivaju smisao. Rasprave koje se potiču, kateheze na koje idu, mogu pomoći sa nekakvim potpitanjima kao sokratovski dijalog da se suoče sa životom i sa onime što život pred njih stavlja.
Oni se jako žale na stres, znaju biti jako preplavljeni time. Logoterapijski pristup je da ih naučimo transformirati, da ne razmišljaju o stresu, šta je ispravno u određenoj situaciji, nego da prvo opišu situaciju, da dožive situaciju, da se povežu sa situacijom kako bi mogli dati svoj osobni odgovor, da prepoznaju sebe u toj situaciji kao posebno odvojeno jedno biće koje na to reagira. U stresu je važno naravno prvo fizički umiriti reakcije tijela, jer su one najčešće taj element koji nas spriječava da dalje razmišljamo, idemo u potragu. Tako da mi moramo, kad razgovaramo sa mladima, prvo im dati prostora da oni odahnu, da se smjeste, da ne krenemo odmah sa nekakvim velikim i teškim temama, nego da im damo prvo vrijeme da se malo akomodiraju, da se klimatiziraju i da tek onda krenemo u dijalog, u kojem je blizina jako važna, jer u fizičkom kontaktu, za razliku od online kontakta, to je recimo jedan od problema online terapije, gdje nemamo fizički kontakt, gubi se ta doza povezivanja gdje naše tijelo u blizini drugih osoba luči oksitocin koji izaziva dugoročni osjećaj povezanosti i ugodnosti, za razliku od dopamina koji je intelektualni ili vrlo kratak i vrlo brzo prođe. Moramo ih naučiti kako da parkiraju neke svoje emocije za koje sad nemaju vremena, kako bi se posvetili tim stresnim trenucima da odrade zadatak ako je nešto hitno i ako je bitno. Ono što je meni u ovoj pripremi došlo je da zdravi obrambeni mehanizmi koje oni koriste da bi se obranilo od frustracije pred kojima se moraju naći, da svi zdravi obrambeni mehanizmi zapravo podrazumijevaju duhovnu dimenziju, da moramo nadrasti sebe, moramo nadrasti situaciju i tek tada možemo biti zdravi, pa onda u logoterapiji te stvari možemo lakše imenovati, iako i u psihoanalizi su ovo zdravi obrambeni mehanizmi. Znači mi moramo naći ventil kako ispuhati taj višak napetosti i onoga što nas muči da bi mogli funkcionirati. Možemo učiti iz vlastitog iskustva i predviđati kako ćemo u budućnosti rješavati tu situaciju, pa je to mehanizam anticipacije. Kod obrambenog mehanizma supresije, za razliku od represije gdje nenamjerno zaboravljamo da bi se riješili napetosti, kod supresije mi svjesno odgađamo neugodne emocije tako da se onda njima pozabavimo u nekom prikladnijem trenutku. Altruizam je zdravi obrambeni mehanizam, a bit duhovne dimenzije je posvetiti se nekome ili nečemu, znači usklađeno je sa tim altruizmom kao zdravom obranom od frustracija koje su dio našeg života. I humor koji je uvijek rješenje, naravno postoji zdravi i nezdravi humor, govorimo o humoru u kojem mi možemo izdvojiti neku situaciju iz konteksta i malo se tome nasmijati, pogledati to iz nekog drugog kuta, iz nekog smiješnog kuta. Kako mladi vide crkvu i Boga? Meni je ova knjižica Krive i prave slike Boga od Mije Nikića jako zgodna jer je kratka i ima 10 krivih i 10 pravih slika, pravih naravno prema Bibliji, prema biblijskoj predaji, ali to su i zdrave slike Boga, znači zdrave slike Boga su one koje pokazuju nekako i zdravo ljudsko ponašanje koje bi trebalo biti usklađeno sa tom zdravom slikom Boga. Problem je što mladi imaju unaprijed očekivanja da je vjera stroga, da je rigidna, da je nepravedna, da nisu zainteresirani za čovjeka nego za nešto izvan ovog svijeta, da je to protiv čovjeka, da je vjera nelogična, nerealna i takva slika ne proizlazi iz nekog nametanja, nego iz jednog temeljnog iskustva kako funkcionira obitelj, kako funkcionira otac, jer ta slika oca je jako važna i za stvaranje slike o Bogu, i slika društva, kako društvo se odnosi prema njima, koliko su oni važni za to društvo i kako reagiraju. Stav prema adolescentima je vrlo često, stav odraslih prema adolescentima je zapravo pokazatelj odnosa odraslih prema Bogu, jer mi svoje odnose negdje projiciramo
jer je to nekakva pozicija moći. Mi smo njima po nečemu nadređenu, oni od nas traže nekakve dozvole, traže novac za stvari koje njima trebaju, oni hoće od nas podršku i pomoć. Negdje je zapravo slična pozicija kad si o nekome ovisan, kako se odnosiš. Tako da onda mi te svoje slike Boga, mi kao odrasli, znamo prebaciti na odnos s adolescentima. I u radu sa obiteljima i sa adolescentima meni je nevjerojatno koliko adolescenti nas uvijek piknu u naše slabe točke, koliko nam oni to pokažu vrlo jasno prstom gdje je naša najslabija točka, a mi se možemo obraniti i imati neke metode kako ćemo mi to eskivirati i ne priznati, ali adolescenti nam vrlo konkretno i vrlo točno govore kakvi jesmo. Što se tiče moralnih promjena koje se događaju tijekom adolescencije, oni prelaze iz faze poslušnosti, prebacuju svoj fokus na dužnosti, a cilj je da kao odrasli u slobodi izaberu etičke principe. Znači da u slobodi izaberu nešto što je pravedno. To je opet smisao koji nikad nije do kraja, smisao do kojeg mi možemo doći, nikad nije do kraja otkriven i uvijek ostaje otvoreno pitanje koliko dalje možemo ići u otkrivanju pravde. U rastu mladih mi ne možemo njih podučavati nečemu što sami ne radimo i ako nismo mi u postkonvencionalnoj fazi prema Kohlbergu moralnog razvoja, ako smo mi na razini djece od 7 do 11 godina, a koliko je odraslih u fazi da su zapravo poslušni i rade samo ono da izbjegnu kazne. Od plaćanja poreza do odrađivanja stvari na poslu i tako dalje. Najvažnije za adolescenciju je da potičemo zdravo eksperimentiranje. Mi kad kažemo eksperimentiranje, većina ima asocijaciju da ćemo adolescenti eksperimentirati s nečim negativnim, ali ih treba poticati da oni eksperimentiraju zdravo, da postoje uloge koje bi se njima mogle svidjeti i vjerska zajednica njima može ponuditi i prostor za isprobavanje različitih identiteta, jer oni se mogu uključiti u različite službe i na različite načine se uključiti i kao pojedinci, i kao obitelj ili kao grupa. Da bi ih potaknuli, moramo zanimljive teme, konfliktne teme otvoriti, jer ako smo mi ukalupljeni, onda nemamo nikakvog potencijala izazvati raspravu, izazvati eksperimentiranje. Važan stav je da vjera ne guši slobodu, već nudi jedan isproban sustav vrijednosti i Božje zapovjedi samo kao početak eksperimentiranja, a oni moraju s eksperimentom dokazati je li to ispravno ili nije ispravno za njih i na koji način. Ja sam samo par stvari koje su u Zagrebu u ponudi istaknula, koje su u ponudi našim mladima od pastoralnih aktivnosti. Evo, od 10 zapovjedi sam jako puno slušala od svoje djece. Oni su bili oduševljeni pristupom gdje njima velečasni Jakov Rađa nije nikad govorio što oni trebaju misliti, nego im je ponudio opcije. Ako razmišljate na ovaj način, onda je posljedica ta i ta. Ako razmišljate na ovaj način, onda se otvara pitanje drugo. Ako razmišljate na treći način i onda ponudi različite načine razmišljanja i tako onda su prošli kroz svih 10 zapovjedi vrlo, vrlo detaljno i vrlo zahtjevno. Stvarno mislim da bi i mi odrasli kroz tih 10 zapovjedi mogli puno si minusa ostaviti. Magis, znači Isusovci, znači nije samo isusovačka duhovnost samo u razlučivanju, oni imaju različite oblike eksperimenta, znači cijela je knjižica koju Isusovci imaju ponuda i sa datumima i kad se šta odvija, od kušanja kolača, kušanja piva, vina, jedrenja i tako dalje, koje nude isto jedno duhovno iskustvo. Kursiljo, planinarski križni put, ljetni kampovi, teologija tijela, isto nešto što je vrlo zahtjevno, ali mladi prihvaćaju kad im se stvari objasne detaljno. Ako mi idemo u neke stvari vrlo površno, one stvarno djeluju jako glupo.
Znači, ako idemo nešto objašnjavati, onda to treba objasniti stvarno do krajnjeg, pa čak možda i malo idealistički, ali kakvi bi to bili mladi koji ne poznaju idealizam? Bez tog idealizma oni ne mogu, nema ni vjere, ni nade, nema pomaka ako oni ne vjeruju da postoji nešto bolje od onoga što sada je. Unbound molitva, nešto što mi se stvarno pokazalo u zadnje vrijeme, da puno ljudi koji su psihološki prošli kroz neku psihoterapiju, kroz rad na sebi, neke stvari nisu riješili, kroz određene vrste molitve su razriješili neke svoje duhovne probleme i oni stvarno postoje. Ne možemo sve svesti na razinu psihe. Postoje neke teške stvari gdje čovjek stvarno nije neke stvari sam sebi niti nametnuo, niti ih je sam proizveo, nego jednostavno se čovjeku dogodi i sad ovisno o i intelektualnoj razini i duhovnom razvoju mi smo različito otvoreni da uopće te stvari možemo otkrivati. Zato je važno ići korak po korak i imati nekoga ko će nas u tome moći voditi, da nas ne odmah ne dovede do razine, ne znam, Padre Pija i nekakvih ili ne znam, ignacijanskih prezahtjevnih zadataka razlučivanja koje ljude mogu stvarno prestrašiti. Znači, mjesto mladih u crkvi definitivno je ključno mjesto, možda bi mladi trebali imati prvo mjesto u crkvi, a ove tete koje se bore koja će čitati i koja čita ljepše i ružnije bi možda trebale sjediti u klupama i pustiti mjesto ovim mlađima, jer oni, možda bi to i, zapravo sigurno bi to napravili bolje. Ako ih uključimo, mi smo im poslali poruku da su oni tamo pozvani. Znači, u duhovnom životu i kroz slavljenje mise i liturgiju, znači, u sve bi trebali biti uključeni, svugdje bi trebali biti vidljivi, naravno i kroz edukaciju, koja ne bi trebala biti tek površna, jer oni ne mogu imati vjeru na razini male djece o anđelima i o dobru i zlu, nego moraju razumjeti koliko je to složena tema i koliko je nikad do kraja ne možemo, ona je uvijek otvorena i nedovršena. Mi kao pastoralni djelatnici, ja sam u obiteljskom savjetovalištu, iako radim obiteljsko i savjetovanje, individualno obiteljsko partnersko, uz nekakav psihoterapijski rad, zapravo i često bavim pastoralnim radom, zato što kad ljudi otvore neka pitanja iz svog života, vrlo često dođemo do pitanja vjere, gdje će naći snagu, gdje pune baterije, kako mogu nadići neke situacije, kako mogu oprostiti stvari koje su teške, onda i često to postane pastoralni rad, naravno ako radim sa ateistima, naravno te teme ne otvaramo, ali život je cjelina i vrlo često smo i kao savjetodavni terapeuti ili psihoterapeuti pozvani biti i pastoralni djelatnici i naš je zadatak biti skela, a ne stvarati kavez, pomoći ljudima da rastu, pogotovo mladima. Evo iz prve poslanice Timoteju, citat: neka nitko ne prezre tvoje mlade dobi, sasvim suprotno, budi za vjernike jedan uzor u riječi, u ponašanju, u ljubavi, u vjeri i u čistoći. Pa sam zato zaboravila. Mi kao pastoralni djelatnici ili terapeuti, mi ćemo ih slušati, poštovati, pokazati fleksibilnost, to je nekakav sažetak. To je ono što mi radimo, to je ono što se događa na ovoj psihofizičkoj razini, ali ono što oni dobivaju kroz vjeru su zapravo darovi Duha Svetoga, to im ne dajemo mi. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi Oče ubogi, djelitelju dara svi, dođi srca svjetlosti. Dođi duše sveti, dođi duše sveti,
nebeski goste drag, pun miline hlade ti. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosni. Dođi duše sveti, dođi duše sveti. Sjaju svjetla blaženog, sjaju srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone savu crnom zlu. Dođi duše sveti, dođi duše sveti, Dođi duše sveti, dođi duše sveti. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjeni, mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zli. Dođi duše sveti, dođi duše sveti. svim što vjeru imaju, što se u te ufaju. 7 svojih dara daj, daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu. Daj vjekovit svima raj. Dođi duše sveti, 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 dođi duše sveti. Dođi duše sveti, dođi duše sveti, Dođi duše sveti, dođi duše. Dragi slušatelji Radio Marije, slušali ste snimku predavanja voditeljice Caritasova obiteljskog savjetovališta Ane Sarić na temu logoterapijske smjernice u pastoralu adolescenata, koje je održala u programu drugog dana pastoralne logoterapije organiziranom u Zagrebačkoj župi Svetog Leopolda Mandića 6. i 7. ožujka ove godine od udruge Logos i Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu. Nadamo se da vam je ovo predavanje bilo zanimljivo i korisno, posebice ako ste roditelji ili ste na neki drugi način uključeni u skrb za mlade. U ime Caritasa Zagrebačke nadbiskupije srdačno pozdravljamo sve slušatelje Radio Marije te zahvaljujemo u ime mnoštva Caritasovih korisnika, svim darovateljima na donacijama, volonterima na volonterskom radu te svima onima koji naš nadbiskupijski Caritas podržavaju duhovno kroz post i molitvu i razna odricanja i žrtve. Spomenimo na završetku ovomjesečne emisije još samo to da se danas, 22. travnja, širom svijeta obilježava Dan planeta Zemlje, ili kako bi to s puno ljubavi rekao Sveti Franjo, Dan sestre Zemlje. Mnogima je već dobro poznato da bacanje hrane ima velik utjecaj na okoliš, jer njezinim truljenjem nastaje metan,
staklenički plin koji je čak 25 puta snažniji od ugljikova dioksida. Manje je poznato, a važno je i ponosni smo na to da Caritas Zagrebačke nadbiskupije aktivno doprinosi smanjenju otpada kroz prikupljanje i podjelu hrane. Samo u prva 3 mjeseca ove godine Zagrebački Caritas distribuirao je više od 60 tona doniranih namirnica. Više od 60 tona doniranih namirnica. Caritas vas poziva da i vi date svoj doprinos smanjenju bacanja hrane kroz 3 jednostavna koraka. Prvo, planirajte kupnju. Napravite popis i kupujte samo ono što vam stvarno treba. Drugo, razlikujte rokove upotrebe. Hrana s oznakom najbolje upotrijebiti do često je jestiva i nakon naznačenog datuma. I treće, iskoristite hranu na vrijeme. Najprije pripremajte obroke od namirnica koje već imate i kojima se bliži istek roka. U nadi da ćete u ovim našim poticajima biti ustrajni i solidarnosti prema siromasima i ljubavi prema sestrici zemlji, srdačno vas pozdravljaju Josip Dandić, tehnički realizator, i Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj emisije. Hvaljen Isus i Marija. Annunciamus caritate, annunciamus caritate.